Rahmandın bendeleri, boğurker merimdü Rahmandın bendeleri ellezine yemşuna alel arzi havna. Alar жердин betinde akırın жүрүшөt. Жердин betinde ızıuçu salbastan tınçlık avalda жүрүшөt. Ve iza khatabahumul jahilun qalu salama. Jana alarga jahilder, nadandar tiyişse qalu salama. Assalamu aleykum. Tınçlık bolsun dep ketip kalışat deydi. Ve ibadur rahman degenden ulamalar aytat, Allah'ın dostlarının en birinci sıfatı alar bende oluşat. İbadur rahman abddan çıkan. Alar bende oluşat. Özünü Kudaydın kulumun de bilet. Allah'ın kulumun degen adam Allah'ın dostu bolat. Allah'ın kulu eken unutup kalsa, özünü başkaça sezse, anda al adam Allah'ın dostu bola albaydı. Negizi adamdın bari dünyadagi musulmon bolsun, kafir bolsun, büt bari Allah'ın kulu. Kur'an-ı Kerim'de Allah aytat: "İn kullu man fis semawati vel arz illa atir rahmani abda." İn kullu man fis semawati vel arz. Asman jerdegi büt bende kıyamet günü Allah'ın aslında gelet deydi. Abd degen sözde musulman dagın, kafir da büt bari kirip ketedi. Biroq çınıgı Allah'ın bendeleri musulman bolot. Kafirlar da bendesi, biroq alar baş iybegen, beybaş bendeler bolot. Çınıgı Allah'ın bendeleri musulmanlar bolot. Musulmanların arasında dagın daraja bolot. 5 kol barabar bolbogondoy, musulmanlar arasında dagın jönököy musulman, ortoça musulman, jogorgu darajadagı musulman bolup bölünөt. Bul jerde Allah subhanahu wa taala ve ibadur rahmandan tartıp ayat ayagına çeyin eң jogorgudagı insandardı. Allah'ın süyüktüğü eң jogorgu awliyalары kanday bolot? Alardın sıfatları kanday bolot? Oşolарды aytып atat. Oşonduktan ve ibadur rahman degen birinci sözden bilinet Allah'ın dostları, Allah'ın bendeleri, alar bende olup yaşaydı. Bende degen kul. Kuldun ıhtiyarı bolboydu. Kul oşol kojoyun ne aytsa oşonu atkarat. Anın başka işi bolboydu. Oşol kojoyunun hizmetinde bolot, kojoyunu razı kılганга hareket kılat, oşonu kul dep aytılат. Demek Allah'ın dostları, awliyalar, alar Allah'ın jakın kulları bolot. Allah Taala emneni buyursa oşonu atkarat. Alar emne üçün bunu kılamın, bunu kılbay ele koyunçu degen суроо бербейт. Alarda андай суроого мүмкүнчүлүк да жок. Себеби кулда андай суроо болбойт. Ал эмнени айтса Аллахым ошону аткарганга милдеттүү. Ошондуктан биринчи маселе бул Аллахтын достору инсан болот, жөнөкөй инсан эмес, кул инсан болот. Өзүнү падыша, өзүнү жогору сезбестен Аллахтын кулумун, Аллахтын мен жөнөкөй бир бендесимин дейт. Мужаддид аль-Фисани Ahmad Sarhandi деген чоң алым өткөн. Бул киши Мужаддид аль-Фисани деп коет. Мына ушул 10-хижриден кийинги, 10-кылымдан кийинги Мужаддид дүйнөдө ушул Ahmad Sarhandi деген алым өткөн. Анын Мактубатур Раббани деген китеби бар. Бул китеп фарс тилинде болгон. Арабчага да которулуп чыкты. Ошол киши айтат: "Мен тасаввуфтун, тарикаттын бүт макамын басып өттүм" дейт. Зохутту, такваны, табаккулду бүт мени басып өтүп даражаларды. Акыркы басып жеткен жерим бул абдият болду дейт. Абдият деген макам Аллахтын астында ушундай жогору турат экен, андан өткөн макам жок экен, ошону мен эң акырында басып өттүм дейт. Ошон үчүн эң чоң макам, эң чоң ийгилик, жетишкендик бул адам өзүнү Аллахтын кулумун деп сезиш керек. Мен падыша эмесмин, мен кыйын эмесмин, болгону мен бир алсыз Аллахтын кулумун деп билиш керек. Ушул макам Алла Таала кимге насип кылса, бул адам Аллахтын чоң досу болот. Ва ибадур рахман, Алла Таала ибадур рахман, ибадулла деген жок. Аллахтын бенделери деген жок, Рахмандын бенделери. Мээримдүү, боорукер Аллахтын бенделери деди. Мындан билинет экинчи сыфаты ар-Рахман. Алар боорукер адамдар болушат. Алар жумшак, боорукер адамдар болот. Махлуктун баарына тегиз мамиле кылат. Аларда олой маселе болбойт. Бирөө жаман көрбөйт. Душманыга дагын, досуна дагын тегиз барабар мамиле кылышат. Мына ушулар Аллахтын достору болот. Биринчи кул болот маселеси, алар өзүнүн кулумун, Аллахтын кулумун деп сезет. Экинчиси, алар боорукер, жумшак болушат. Баарына жумшак болушат. Илгерги awliyalar, пайгамбарларды бүт сыпаттарын карасаңар, өтө жумшак адамдар болушкан. Боорукер, мээримдүү, жумшак.
өзүнүн душманыга дагы, өзүнүн досуна дагы баарына бирдей мамиле кылган. Демек, Аллахтын достору алар орой мамиле кылбайт, катуу мамиле кылбайт. Алар болгону элге, махлукка, Алланын махлугу деп, аларга жумшак, мээрими менен, жылуу сөз менен, жылуу мамиле кылганга аракет жасайт.